Hello kagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. At timanan tigayam yung mga kakamakas manang biyanang, kanti original, ngakin drama iti biyag ti tao drama. Amang kabkablaw kada kayo, itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin nga awan labas. Manipod ka ni Kabsat Pabling, saan napod no anagan tintay drama itangam sakbay na, makablawa man pa ni Faye from Riyadh, Ferdinand Flor, kani Joselito Madriaga. Kastimanti ko na ni Kabsat Pabling. Dear manang biyanang, iti kapigpig saak nagagetak ngagtrabaho iti daga. Da kami iti asawak. Ket no damat gadan mi, idulin ko takayat ko tagurnong iti ado a kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mga 919, nakaluto akaon. Anyat linutom lakay. Ay katin na po'y agdepot na pala iti asenta na gawat ita. Nah, naglako tamot iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Ay da, di ka man matagbalin na barayuboy huwanay. Iso nga awan aasinson ti biyag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mao? Ay napableng sa anak a barayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan apanagimot ti araramidag no di kat panaginot. Kermet ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumot ti panagbalin mo akirmet. Kahit kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginot. Mayat no da kwartata no nakapsutan. Tapno manang dantan to daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mang namnama kadag iti anak ta. Kababain. Nasingpet dagiti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay, basta agurnong ta. Malah mangan takit din. Agsidata iti target. Naimbag to na no, makaurnong ta ni ti ano akwarta. Taoray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natangad day tilamisaan aya. Tay isun tilutwek. Awanay, inla ko kaon tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ni nating ita. So, di ka basta mga iti mula ta anatang. Imbes asidaan ta, ilakot takid day, tayo supay may nayon iti urnong ta. Ay na, nalabos ka mo't pableng. Pati mula ta anatang, yemot mo pa yan. Sana panagimaut, panaginot, ter aramidag, sana panagimaut. Datanto madla adu at mairanod bakay. Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo, ito'y ginatangkaw, tayo nakagpulisan. Dagaangin na, ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mo't. Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamutan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamutan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkim. Mangan kayo lang nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, wen mantan masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami agtrab-trabaho. Ilumang namot ipagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti manggigam nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam iti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga lain. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw matun, nakaimimutin. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud imped. Ngam ti kunayo apati sidaan kat yemot na ay madimot ti nati kasta nanang. Kasano apumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo? Ay, kasta nga rod ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Wino? Pasit nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutab nagkabaw ko man.
Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi ngamin masabsabunanan. Diyla paglaba sabon tigagatangan na nukwa. Hay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, kan shampoo yo. Ay, amangan no pati toothpaste kat awan. Ay talagang awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to yung iwat ko iti puro na apgad araman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansyak. Isa mga ramidak manan iti sa balay. Manuturnong mo na ya. Ay, jakamaw. Basta adumutin Ang kurang pa na jay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibang ko. Yagmaw ta siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabang ko ka nga road. Saan? May mayat iti balay a pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang, naibagan ni nanang tiar aramidin nyo. Pudno aya ngagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagiyaw. Saan lang may na makaawat di inayaw. Agin inutaklaan. Barayo boy nga min jay inayaw. Ti kayat na kat gatangan na amin na kayat na. Nga uray saan mo't akasapulan. Una, ngam agsida kayo mo't iti nasustansya Uwantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga min ti awan urnong na. Nang runan no kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan nyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo mo't baybayan no bilang. Lalaka ti agsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngam inton nadatayon iti sitwasyon. Awan lat amukaon. Iso narigat ni Mang Namnama. Agyaman naglangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tay nakunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Iso masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay nakadasara kaon. Mangan kan tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwar. Ay, nabsugak pay. Mangan kanta na agdardarasak. Ay, sige, mapanakaon. Madlaw ang nabisinan kayo Ay, wana tanay. Kagap-gapo mi ijay garden. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin manan, ijay imparada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dipulan mi itin na poy. Anya? Uray ko mano palubusan nakagluto iti sida nga uray puro anateng laang. Ang kailalaan na mutala ka nateng. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga. Iso pasensya ka na kanayo na kung may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mo nga hindi kasit gan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala-ala, sana problema day tananang. Ay, ayaban yung kit di pa ni tatang tamangan mo dito'y. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amoy yung mutin ti ugali di amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay, sana, tagungot. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay, sana na nasayatikas di nga aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin abagaan yaw nga mawam madengdenggan na. Natangken lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanentangin na paoy. Kanentantaw no pangaldawain. Kaya saan tang tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya?
Ay, unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pablaing. Maulsar ti tao, iti kasta nga ramid mo. Saan mataas si kati agdayay? Luata. Ay, ala, tarumwarak nga rudbiit. Papanamanan. Apaya basta tsimpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananan. Mangan kaya na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan dya mayaw. Mabagbagtit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayoy. Ay na, di na kaya, Aldo. Mangyawid kayo tungaron iti masida, tapno adda sidaan nyo. Kan mangala kayo iti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil bukal abangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay na, inlako kon Aniya? Apay ngay ko intad dyan naktaday si Danta. Unay kamot na nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumparik itay nakita na. Idi imbagak alakaw ay ginatang na matadagaos. Sa nabalay, ta inayon ko iti urnong tanay jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Rineing nakaray, wanay. Wanata, mabangbangunggot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyaman bakal. Agyaman tariniing nak. Apayaya, anyat na itagtagainap mo. Dandani, mabangungot aksan. Gistay ipankon bakait. Apayaya. Nailungunak ka naon. Katumay tayabak kanon iti tangatang. Dandani ak sumangpet iti langit ni diriniing nak. Ay na, naimbag tariniing nak bakait. Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ang jack-in kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo tanti na tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno saan nakasta ti may tagtagainip mo. Agpayson samod na niya bakit? Umadanin sabot nga agpayson ti apit ka. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man ni Giselita. Adaramitag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabit lang, ta irwar ko tay karton anangit kakiti kwarta. Nay, apay binatak mo na ayatay alkansyam. Wain, inkabil ko nito karton ti kwarta ta. Ay, kita man ay, nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adasag sa sangagasot. 5 gasot kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Intangarod ibang kuday Delikado no dito'y latan balay ti pangiduldulinam iti dayta. Ay isaanan, usarin ta dayta oy. Igatang tay ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiag ta dito'y lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Husto pala ta trabaho. Aginanatakit na inta nakapsot tan. Wen nga roda, mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inaldaw ang mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo ngamin ti pagbambanugan ta. Saan itan, ta nakaurnong tan.
Padasin ta magtiyagbiag akas ladon ken dunya Mapantay ti lugar akayat ta apapanan. Ta damot kwartata nga aramaten ta. Kanen ta amay na akayat ta akanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta ken nadumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko ken ka pableng. Ne, aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, Juaning Bakit. I love you. Ne, itaman pa, malagip mo ti anniversarita. Ay, maliplipatak pa'y ki, dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Agpasken ta diti balay. Ta gumatang ta iti lechon, dakkel a cake, ken nagluto ta iti daduma paya sagana. Ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Intalamangan ijay plasan, isupay ti matipid ta. Ay na, may amon na ita tipid-tipid. Tadang arudon kwarta ta. Anya? Ala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Ta kalpasan na. Inta gumatang iti mailuto asagana baka Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tatang. Wine, agpapas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na maigatang. Kanuray di cake. Nagdakkel di ginatang siyo tatang. Atap no makawaras. Noon ay dasar amin ang makanan. Mangan tayawn, tanay mabisin tayawn. Aldawan. Pableng, husto daytan. Nagadulang arod tikinan mo itayan alitson kan cake. Sa ita mangmangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Itakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan intun bigat manan Amangan numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Waneng, agring kamat. Waneng. Apay lakay. Nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel-tel ko. Urat ti ulog. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi. Nakaro sakit ti tiyan ko. Anya. Sakit. Kasalaw. Kabaalam ka di pa. Iwan no saanan. Ano saan itaray da ka ni Diyo ospital? Di ako nagkabalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na Diyo ospital. Tatang, nangyayumot ti imbaga ti doktor. Noan niya, dagiti sakit yun. Brenda, nangagaw. Apay ngay akas tiyay. Nagadumot gaya man ti sakit mo, lakay. At da sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado ka no pa iti bato iti kidney. Kan adda pa'y gallstone mo. Ayawanan. Naurnungan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunag yu idi. Kan high blood ka pa'y gayam. Adun ti maiparit nga ipaunag yu ita, tatang. Iso apilyin yo, dagiti ipapaunag yu. Tapno saan ako maro ti sakit yu. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. But dahi tayo itid makanak ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatang. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karni kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin anasamit, bawal. Ay,
Masapula puro natural ang makanti ipaunag mo. Unay matan ti kastaw. No kaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mo kahaya man ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastaw. Pagagas mo malaang ati urnong mga kwarta. Bambanong. Nagtangkan to mga minti ulom iday. Anya ngay, gapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo na daan ka ni ti sakit. At dapay gayam ulcer mo. Agasam nga day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensyakan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta. Iso ka day atong galpan nangan iday kat rumrumwar ka bakit? Wan, tajak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si kamelat taglak kami ti kasta nga aramid mo. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi ka mo talaklakayan. Papanam ko naing. Di taman balay ti karo balakay. Agdibo ka no tay balasang nga anak da. Nagpartida ka no iti baka kan baboy. Adan sapay ka no kalding. Anya, nagimasan. Ay, talaga na imas. Ngambawal kan kalakay. Iso di ka umayan. Tamangan no masulisog ka mangan iti may parita ka nam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan? Inton kumaro ti sakit mo, ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinutok anatag, iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama, kagudwat ta sa laang. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbiag ka pa itinapaot. Agpili ka. Siyempre, agbiag pa itinapaot No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na, nagiti bawal kan ka. Sige, mapana kaun. Inanusak tinag-diet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko. Aging nga inot ang nagsubli ti pigsak. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit, ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong kwa kwarta, naibusan ta iso tingkat gatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas aklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan ni tinamnama, tamok nga gimbagak tumetlaeng, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kabsat manugayim mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti maysa, kabsat manugayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Inyornos para iti script kan para iti drama ti gayem yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina kada tayo amin.